Šta u ovom kontekstu znači ovo slobodarska zemlja, odnosno narod? Oni koji prebivaju na teritoriji ovoj današnjoj koja se naziva slobodarska RS. Šta šta tačno znači slobodarski narod, slobodarska zemlja? To je, po delima se vidi ko je slobodan, a ko je rob. I postoje oni koji postoje naraštaji koji se oslobađaju od pravednosti, sloboda od pravednosti, od pravednih puteva, da bi robovali nepravdi. To jest, ovo slobodarska država, slobodarska zemlja, slobodarska nacija, znači slobodni od pravednosti Božije, slobodni od Božjih puteva, oslobođeni od pravde, zato to tako je to viđeno i tako to jeste viđeno od strane vlasti, da je ovo slobodarska država, slobodarska zemlja, jer je ovaj naraštaj vladajući i celo društvo slobodno od Božje pravednosti, a rob nepravednih puteva, rob greha, odnosno bezakonja, jer svako bezakonje jeste greh. Vuk ne gubi svoje snove zbog mišljenja jedne ovce. Pa evo, ja sam ta ovca izbavljena iz grobne jame. Ja sam upala u grobnu jamu, ali Gospod dođe svetlost na svet i izbavi u dan subotnji, šabat, oslobodi, izbavi iz jame, od tame, izbavi onu jednu ovcu koja je zalutala. Onu jednu ovcu ide i traži i nađe je, jednu koja zaluta. Gospod Bog reč Božja kaže da će vuci grabežljivi proždirati stado. Evo, vukovi grabežljivi u delu Nemanjića, dakle Svetosavci, imaju svoje ideale, svoje snove.
robovi govore da su slobodni i jesu slobodni od pravednosti Božije. Pozivaju vas na slobodu, a sami su robovi greha, robovi bezakonja, robovi svake nepravednosti. Zar nije to sve Božja reč prorokovala?